मरुइबा पाउदा हैंडलूम असे एखोइगी कल्चरल अमसुंग आइडेंटिटी खक नतना मियोय क्यादसु कानबा पीरी हाइना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलना नेशनल हैंडलूम डे थोरमदा हाइख्रे अमदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कुंभीदा महिक तमीबा महिरोई सिंगदा अकी अखंग पिबिगनु हाइ खुरुमजरी ISTV की पाउमिंग ताबीब सिंबु ताराम नोकचरी हजि पाउ सनोल पिजरी हैंडलूम असी एखोइगी कल्चरल अमसुंग आइडेंटिटी खक नतना मियोय क्यादसु कानबा पिबदा नतना थन्नबा याद्रबा अमदी अमनी हाइना नेशनल हैंडलूम डे थौरमदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलना हाइख्रे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स कमर्स एंड इंडस्ट्रीज नसिंदुना 13 सुबा नेशनल हैंडलूम डे थौरम कोनुंग ममांग लेबा सिटी कन्वेंशन दा पांगतोकबा थौरम अदुदा हैंडलूम गिल्लमदा नेशनल अमदी स्टेट के थाकता इकाई खुमनाबा उतख्रबा हैंडलूम वीवर सिंह हैंडलूम गंबै लेनबा थबक तौरिबा नुपी क्याना सर यादुना मकोइना पुथोकपा हैंडलूम गी पोलम सिंह मियामदा उतपगी थौरमसु पांगथोकी थौरम अदुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलना मखाताना सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडलूम योखनबा टोंगान टोंगान बाय स्कीम सिंगी मखादा मतेंग पिरगा लागली मसगी मथक्ता क्लस्टर डिजाइनर प्रोजेक्ट लमदम मसिदा इंप्लीमेंट तौख्रे ट्रांसपेरेंसी लेनबा DPT GI गी रजिस्ट्रेशन प्रमोट तौबा खक नतना मार्केट हेना पाकथोक सौक्तोकनबा थबकसु हौख्रे हाइकी While we celebrate our achievements, we must also acknowledge the challenges of access to credit, marketing gaps, raw material shortages, and the need for modern design training. Going forward, our vision is to establish common workshed in every handloom intensive block, promote youth entrepreneurship through skill-based startup schemes, link weavers to global markets, integrate sustainable practices into mainstream production, encourage collaborations between designers and artisans to innovate while preserving traditional identities. Our objective is to make handloom not just a cultural tradition, but a thriving competitive industry that empowers families and communities. Additional Chief Secretary Anurag Vaspaina हैंडलूम ना खुंगंगी सेटमिलोन दा यामना चावना मतेंग पांगदुना लागले लमदा मसिगी GDP दा हैंडलूम ना पीरिबा कंट्रीब्यूशन गे मतुंग इना इंडिया लेंगाकना चावना मतेंग पांगले लमदा मसिगी फिसाबी आर्टिसान लिशिंग तरानिथोय चमगा ई-कॉमर्स पोर्टल दा यावरे ई-बिजनेस हौख्रे Amazon की खुथांग दा पोलम सिंग योनबा हौख्रे इम्फाल इस दा मेगा हैंडलूम क्लस्टर फंक्शन निंथिजना तौदुना फिसाबी क्या दा कानाबा पीबा ngamkhre कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट तसु अमा थमनबा होनरी हाइकी We are working on developing Imphal as a hub for global marketing and export of Manipuri handlooms through an export promotion center. We are also imparting financial literacy and encourage online sales platforms and e-commerce training for rural artisans. We are working on a model of design and innovation studios to develop collaborative spaces between weavers and designers to infuse modernity into traditions. The department is also working on introducing handloom as a career opportunity in skill development and entrepreneurship program for the youth. Our efforts are continuous and we are trying to upgrade loom technology, enhancing raw material banks and establishing dedicated textile parks. National Handloom Jaga Mari Lenena Lisangani Kolomdoi Kunmarida Padmasri Phangkiba Ukhulgi Nungvi Vilasagi Machihan Sasa Amadi Lisangani Kolomdoi Kunmarida Handicrafta State Award Phangkiba Sing Ikai Kundaba Utpagalenena Modernization of Handicraft of the Year Lisangani Kolomdoi Kunmarigi Makada Outstanding Craft Person Singda Financial Assistance P Kibagalena Chief Secretary Dr. Puneet Kumar Goyalna NSDP Gi Makada Sanapati District Ki Lairauchingda SCDP launch tauke
Kumbi Central High School da Ladiba Netaji Subhash Chandra Bose Awasya Vidyalaya Kumbi da Mahai Tamliba Mahiroi Singh da Aki Akhang Pibiganu Mahiroi Singh Maning Tamna Larik Laisu Tamhanba Phanghanbiu School asi Haujing Mapung Fana Mahai Masing Tamlaba Matam Masida Hanagi Ariba Oza Singh na School asta Laglaga Mahiroi Singh Mahai Tamlingai da Get Namlamba Amadi Fazadaba Wahai Hairamba se Yaning de Haiduna School asigi Oina Semkiba NSCV AV Kumbi gi Parents Committee gi Maikei de gi Phongdorakli Parents Committee adugi advisor Abu Zam Janakumarna how ki basahi ke asida school asida tabliba Mahiroi Singh career mangdana ba Kumbi Central High School asida Mahiroi Singh takpi tambirak tuna ngasi phawada school asida Mahiroi punna sama kuntra hena laiduna yamna ingna signa bhai masing tamduna lagli how ki bazulai gi tang 13 dagi school ase high court ki order amagi matung ina amu school ase karimata yetnaba yaudana Mahiroi Singbu mahai masing tambiba hongnaba hairaba phawada hana oza oiramba amata laktabadagi hanadagi hongna oza kaya anova nektuna Mahiroi Singh career mangdana bachalaiba horakdaba matamasida haukiba August ki mangada hanagi oza sing laktuna school asida karigumba information amata piramba tawdana school adugi get namlamba amadi fazadaba wahai kya ama hairamba si yamna laibak thibani school assist alaiba horakpa matamda hanagi oza amata school asida laktraga haujing school asida yamna fazana Mahiroi kya leraklaba anobo oza singna takpi tambiraba sida hanagi oza singna Mahiroi Singh takpi tambigani haiduna lakpa si yamna angapa phawi hanagi arib oza sing adu school asida janghanbiraganu haiki High Court tagi July 13 da class haunaba haira phawada oza ariba sing asi lakpi khiti natna ariba oza singda karak parents singna phone mathang tawju phone su pai khat yakite maramaduna Mai Labor Department singna athu matamda ariba oza sing asibu vida lairiba Nitai Sabasunda Bose Awasya Vidyalaya School asidagi ariba oza sing asibu kudaktagi oina lokthokki aduna parents sing makai dagi press media da phondokse Mahiroi ki mama papa sing na so oza amana Mahiroi Singh mama mapa sing da chacharam ni bathong ase nuaite mayena ba sing na yengsenduna school asi mapung fana ingna singna mahai masing tamba phanganbiu haiki Koti ayaba loina kan sia sang loi dai dana media da tak tau dana loi grebani saroi indi hodabra na hai galna adu sing mo am ta laude noi adu sing da khoi kai ma haira kan sineba du maina khoi ju khara wa ngang na gare adu masa mak kari oirubna habadi akhoi ju khangja dere uja sing da lamina bani na uja ne na khanjare du moina tawri mai ba mayam sing dudi parents sama oina yamna nungai jide matung da su tawbidana ba hajari angang sing ji da amu hanna uja singna yetanaba media gi thongda haijai World Breastfeeding Week ngase Imphal East Wangkai Kaichel Assam Gidalaiba Wangkai High School da pangthokre Home Science Association Manipuri sendana pangthoki bataramada association asigi president Ais Anuradha amadi Wangkai High School gi headmaster Oinam Devjesu Sarukyaki prioritize breastfeeding create sustainable support systems wawa World Breastfeeding haiba pandam da pangthoki bataram aduda school asigi oza amadi Mahiroi kya su Sarukyaki Tharomasigi matangda Home Science Association Manipur gi president Ais Anuradhana breastfeeding haibasi hawalakliba Mahiroi Singhna khangdaba yadraba ama oirakpana association asina Mahiroi kyada breastfeeding gi oiba education oina pibani amadi mama oibi kyana su khangdaba yadraba ma oi haiba wafam thamki Asigi breastfeeding weeks ase observe taunabagi damakta Wangkai High School da khoise lakjabani maramdi kaino haibada asigumba breastfeeding haibase yam maru oiba adugumba akoigi oja sing aduda sunatana akoigi chhatra chhatri singsu loina makhangba darkar oi masigi importance ase khangnabagi damakta akoina observe tawi aduga tai mafamda su akoina maru oina aidi nupi aidi eligible couple singda makhoi se kari breastfeeding aisina hana pithak padarkar oi masigi maru oiba pandam moi singse akoina loina takjaba education piba masi akoi tawjai Numit mari de sachagadaba serve safe food haiba hiramasida food safety supervisor course on street food vendors training program ama ngasi kono mamangdaliba city convention da hotokre Food Safety Administration Department of Health and Family Welfare
Fostek amadi Fasai gi miyang makhada Nestle India Limited na sinna pangthokiba thoramada Health and Family Welfare Special Secretary Somoje Salamna Malyam gi miyam yangkholali matik leina tina amadi mot pasu nongma gi hengalakle Street food vendors Malyam gi mafam khudingda yamna popular ebitanatana hygiene level wangna leibana tourist singna haksang da sokle haibagi jingnaba leitana yamna pamna sanariba chinjak amasu oiribani adubu laibak chibadi tourist singna India gi street food singbu hygienic oide logduna sabada akiba fauri leina tina amadi amot akai kyadagi ngakthokduna haksang phana thamnabagi dama isa gi ithau amani khana luna nana afaba chinjak sizinaduna amot akai leina tina leitaba lamdam ama ohelasi haina haiki yam saba natane nong yam chuba natane akhoi dongna saba nong yam chuba tropical kano natane na aing malam ni na aing kang kari ga do kya leite do akhoi sidadi madusu yam lei aduna leina tinasi koi sandopagi kano sisu oi in fact akhoi nadi hena section bam thokpuni adu moina kongjat se sagi kano han gibni moina sigi standards minimum norms adu ada se am thamgre adu as a country akhoi su we are catching up aduga sonamda jangjalai and it is important that we really adhere to the minimum hygiene guidelines hygiene ki procedure kano mein se yardstick mein koi follow tarode chatpa darkar lei hena khale English ngani tara taro ICDS mission Social Welfare Department ki makada contractual staff oina sahi ama tha anirom thabak torom laba staff singi performance based honorarium pithoktaba amasung makatana thabak tongnaba pangthokiba DPC ki result laktoktabana awaba kya thengnare athubada result haidokpiyo haina kaisampat leimajam leikai community hall da wakat khongjang sangsinkhre wakat khongjang aduda English ngani tara taro ICDS mission Social Welfare Department ki makada thabak toromba kyana saru yaki Wakat Khongjang aduga mai lenena saruyakiba Association of Contractual Staff of ICDS Mission Isngni Tarataru Beski General Secretary Maibam Ramesh Chandramitaina Scheme ahungi manungda scheme anigi pangthokiba DPC ke result ngasi phawba namsinduna thamba amasung pifam thokpa performance based honorarium pithok tabana kudong sadba kya thengnari ba awaba sing asi khangbijuna atuba matamda talibu demand sing asi pithokpiyu haiki Mana wana khangpa mathaksida akhoi chahi amaga thani khoi thabu bujarameba bujarama matamda akhoi bimam thopa chahi magi TBS aina performance based honorarium haidana center da tharakpa scheme do hoji hobu gobdan leibiniba adugi photo su hoji leibiniba governor sisna mayam gi awabasi yenda atubada utopio na koina hajari aduga haidoktana leidiba interview ni emo riba pasan amasung Pm-Istv hariba scheme anigi scheme je sibisu atubada sarna atumyam sibiga haidoktana hajari Manipur University ge Center for Study of Social Inclusion amade Maharaja Bodhachandra College na sinduna Sustainability in Equality and Social Inclusion haiba chimda nomagi oiba international workshop aba Manipur University ge court hall da pangthokre workshop hokdokpagi thoromda MU ge School of Social Science ke Jin Professor Memja Loitongbam United Kingdom da leiba University of Ward ki Economics Department ki Professor Sasi Nandebam MB College की प्रिंसिपल डॉक्टर टी बाबानंदा अमदी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन मणिपुर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर प्रोफेसर एस सुधीर कुमार न चिंग सरुक याखी थरंग कमई लेनेना प्रोफेसर मेमचा लोइटोंगबमना इंडिया द लेबा सेमिलोन नुपा नुपी अमदी लेफमगी खेनबा का हेना लेबना थोंग मानबा ngamdabagi phibam ama uribase mayoknanaba pambai ama ngasigi workshop asina puthokpa ngamlagani sustainability fangnaba hotnabada Manadana leriba miyam loktoklaga amadi social inclusion fazana lehelaba matungda oirakadabana ngasi pangtholiba thim asimak yamna tangai fade haiki So I hope this workshop will bring out results or outcomes which all the participants will imbibe from the speakers. And each one of us should try at our own individual level what we can contribute to what we talk about when we talk about sustainability, when we talk about equality, and when we talk about social inclusion. In what way we can contribute in our own individual level. Then collectively, once we start at the individual level, we can collectively work for it.
Dhanamanjur University LMS Law College Alumni Association Sindana DMU Law College Linkatkhibagi Numit College Campus ta Aikaleka Chamdana Pangchokre. Hanegi India ki Prime Minister Lal Bahadur Shastrina Union Home Minister Oiringeda Nisingama Kasama Panyakai Nipan ki August ki tang tareta Urep Uyung Tamjana Manipur Law College Haina Linkatlam Lama Matung Leiden Mayum CVHSC Law College LMS Law College Haina Amuk Maming on Kibani Tharamadida DMU Law College Alumni Association gi Chairman and Human Rights Commission gi former member and Nongyaina Legal Education Yaudana Matik Zaba Citizen Community Amasung Wayan Sang Puthokpa Ngamloi Maramasina DMU Law College Semgasi Aikoina Laingakta Taksin Bagaloinana Wari Sanaduna College Asi Lisingamaga Chamapan Mathoida Government College on K Hanegi CM Risang Kashingna LLM course Hangdoki Amasong Hanegi Education Minister M. Okena DMU Act Singani Tarateret Rusagi Makada DMU Law College Helambani Ngarang Classic Hotel Infalda Thadau NP Manipurga Civil Society Organization Singamasong Mahirui Loop Singa Unakiba Sahi Ani Helaba Manipur Crisis Asigi Tangdulay Tabal Langnaba Puarigi Kongtangamani Aikoina Amana Amagi Kudong Chadaba Madi Awa Anas Awa Nungai Sing Wari Sanaduna Kangdok Naduna Tengbang Naduna Kudingma Origin Purakadabani Masida Mateng Pangsi Haiki National Institute of Technology NIT Manipur Nasinba 2 days capacity building design and entrepreneurship CVDE pedagogy workshop ngasidagi hotel Imphal gi Sangai Hall Hokre Akhanaba institution sing the Piba project mod program asi India gi Nipumanga Suba Institute oina amadi North East Manga Suba Institute oina accredited Tokraba NIT Manipur Nasinduna ngasi amadi hayang pangthokani Malavia Mission Teacher Training Program gi Nodal Center oiriba Triple IT Kanchipuram gi guidelines makada workshop asigi thabak tharam sing chathari Pangtholiba workshop asigi matangda NIT Manipur gi Registrar Professor Khumokcham Tombana Entrepreneurship habisi pot ama saba matamda changba masak sing adu punna mafam amada pusilalaga pothok oina puthokpagi process ni ngasi mak Manipur da mapandagi pusilakpa pothok sing da tangduna sejinari adubu kayam kuina mapandagi pusilakpa pothok sing asi ekhoina sejinagani habisi atoppa state singi makha pole maramaduna ekhoi isagi state asida pothok puthokpa mathau tabana pothok puthokpada mathau taba training gi sarogama oina design amadi entrepreneurship ki workshop asi pangthokpani haiki workshop asi Ministry of Education gi funding makada NEP lisingani kungi Manung Chana Malavia Mission Teachers Training Program gi makada sinbani hairi Mi makhakna akoi port ama ai oinabu honnabada adu achang machak haitare ne adu factor mayam singdo punna pusilakpuduni da se khudam ganai da port ama khoina samatam da darka wis labor darka oi adu capital darka oi adu human resource darka oi dana hajiksi taseng harigadi akoi gi especially in Manipur da akoi na phangi pochi yamman akoi finished products ngaktani akoi na phangi se kana gumba kharadagi haidi atopa mapan gi state singji gi pusilakpa ngaktani haibasi akoi na how long will you survive it natra depend on other state I think we should be the entrepreneur for that I think we need a training like the design and entrepreneurship so design is also a part of the the program and without the designings I think we cannot be very successful for the productions so in design need I think lot of the techniques MLA na miyam da thajaba piramba loktak maru harau sanglen gi ceiling fan pigani haina phongdok lamba dugi makha tarakpa oina ngasi MLA thongam sanjina fubala da hakten ngana satuna ceiling fan teruk fubala development committee da kusinakre makha tanasu moirang SC gi oba development ki damak le palitana tabok paikhat ki gani hairi District Handloom and Textiles Ribam Sinduna Threads of Tradition Weaving Culture through Handlooms Haiba Pandamda Tramati Suba National Handloom Day Jiribam District Su Pangtokre Jiribam District ki Laidembi Lekaida Laiba Ashram Guest House the Pangtoki Batoram Adu City Convention Center Imphal the Pangtokpa National Handloom Day bu live stream ki Kutangda Saruyaki Handloom and Textile Jiribam ki Project Manager KS Zona Jiribam ki Relief Camp Jalairiba Inme Singbu Ningsingduna Inme Singi Santok Lambi Lainabagi Damak Fisakon Marfu Pirakpabu Thakatpa Phongtokre Tobutapu Kon Kaktana Pisaba Yadabana P Honaba Drum Awapa Masak Matum Awapa
ꯐꯤꯁꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯟ ꯈꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯐꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯗꯔꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯁꯥ ꯀꯣꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯨꯝꯕꯤ SCꯒꯤ MLA S ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯂꯩꯕ KS ꯅꯟꯗꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ 29/10 ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ 15 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ 50ꯅ MLAꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLAꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯤꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯠꯀꯗꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯊꯦꯡꯊꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯇꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯦꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯥꯗꯔꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯟꯗ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯒꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯟꯗ ꯍꯥꯞꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯣꯝꯗ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ DI ꯇꯥꯇꯥ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯈꯪꯈꯣꯡ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯃꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯆꯍꯤ 93 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯐ ꯇꯥꯜꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯤ ꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯆꯪꯕꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102ꯅ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯋꯥꯏꯈꯣꯃꯅꯤ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯃꯥꯡ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯜꯅ NSIDCL ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ NSIDCL ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NSIDCL ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯋꯥꯏꯈꯣꯃꯅꯤꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯛꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯛꯇꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ
oiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Wow Soccer company gi crown maker wheel Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel Hauzik market ta phangbiragani Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker wheel samani mayamsu mahaw yengbiu crown maker wheel Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break matungda tarat namok sari makataba pawda Tata Stripe Skilling Initiative ki matangda khanani nabagi thoramama Mini Secretariat Complex Bisnupurda ngasi pangthokre District Administration Bisnupur amadi Manipur Society for Skill Development MSS dina sinduna Department of Skill Labor Employment and Entrepreneurship Government of Manipur gi makhada pangthokpa thoramadu Skilling Internally Displaced Person IDPs amadi naha singa mailenena pangthokpani thoramadu subdivision officers block development officers district level officers amadi relief camp committee ki members singna saryabagalunena interaction singsu pangthoki sahi tara nipan dagi kunmanga fawgi banung dalaiba IDP youth singna tongan ba skill development course singda yaungna ba pandam thamli Wangoi esinatana beneficiary singda jeng kg manga suna piba esi leram loi card pai daba nauna card pai ba singchu jeng piraga punna saminana ba hotnabada isu sagat piganu punna saminabagi wakhalwal leminasi haina samurogdagi nafsagi beneficiary singna phongdorakli samura wangle kai daleba community hall da pamising unakiba amada samurogi ward number mari amasung mangagi nafsagi beneficiary singna sawyakibada W sanayama community amana ilisangani konithoi wangoi esida nafsagi card paiba beneficiary kuding cheng kg manga center na piriba kota suna cheng piraga lakibani wangoi natana chengi kota suna cheng kg manga pibe esi amata leram loi khali adubu wangoi da mamang da nafsagi card ti paifam thokpa adubu card saramdabana cheng phanglamdaba awaba imungsu leramke madudagi imung amadagi cheng kg amakaklaga makhoibusu cheng khara oirabasu phangalaga punna saminanaba AC ki MLA ki miyeng makada haukibani KG ama kakliba sisu card kuding dagi nate center dagi handa wangoi AC khakdagi natana Manipur gi oina allocation da kaktharakiba miyoi kharana isu sagat pinaba honaba si tobiganu punna saminaba hingminaba gi wakalonda hingminasi haiki antakse location thokpana yamakta kati myam sarakpa anubo myam hakolakpa adagi angang nubi sahi sure haidana myam hakolakpa si hakolakpana maram oiraga akhoi mayam punna saminana ba karmain tawraga akhoi si management tawchige khanaraba matungda ward number 4 ga 5 ga ani ji punjalaga akhoi meeting ama tawje ni ama da sen kg mari piraga amamang kaktharaga phangnadiba mayam adagi ka thagat kharaga kal aribada mage hana paijaramba ka ji yawtaba yawri asigumba mayam se koi samina je haidana sen kg mari na temi asidai sida akhoi na yenba tangkhai chalakpa matamda nupi kharana cheng yenba yaroina thingba thammi adugo akhoi ga moiga kharang ngangnei khoi na tawribase miyamgini akhoi na huba nate chathokpa nate yumda pusanbasu nate akhoi mayam punna samina ji haibagi tawbani haibaje masi wafam je thamjage Kanglai Kanglagi Nungdring Bukida Ekoigi Chingkai Pangbada Nimit Ninigi Mamangdagi Sacharakpa Tawan Thanil Thangza Nimita Loigadaba Kangla Ichaibagi Laithok Thoram Ngasisu Pangtokre Wangkhai Rakpa Khabam Lakpa Lanjing Purel Sanglakpa Amaiba Amaibi Singh Pena Yauna Laithawadu Pangtoki Maichau Atonba Dr. Radha Mohana Laithok Toki Laipak Mara Tapna Lainaba Yengnaba Singdagi Ngaktoktuna Mai Pak Pangamnaba Ibudhogi Mafamda Thongniki Aying asa nungdunu sagi chang manarakri bastagi ngakthoknaba amadi mahusagi khal ngaktuna thamnaba pandamda mafam kyada paksana utharingai cherakta
Kakching District ki Kunuda Laiching Proposed Reserve Forest ki Manung Chanba Laifam Longnungda Kanglon Kaina Upambi kya yalaga Kaiduna Leiramne Haidi Kunuda Laiching Proposed Reserve Forest ki Laifam Kunoda Kanglon Kaina Miyoi Karana Upambi kya Yantatlaga Kairaga Hundokle Haibagi Akanaba Pau Mafamgadagi Tawal Forest Division gi DFO Dr. Laisang Tep Jasili gi Miyang Makada Kakching Range ki Range Officer Huidrom Sundrana Luchingba Forest Staff Singna Samsanduna Yenglubada Upambi kya Yantatlamba Amadi Kaidat Lamba Tengnabadagi Fagatuna Purapani Haidi Forest Staff Sing Aduna Mapamadu Daleramba U Yanduna Kaibada Jenaba Miyoi Nipan Amadi U Akaiba Sing U Akaiba Haptuna Putokna Ba Tauramba Saktiman Gari Loinana U Kaibada Sezinaramba Modified Toraba Tractor Amasu Fagat Haidi Farba Miyoi Nipan Adugi Matakta Indian Forest Eki Matung Inna Ain Gueba Tabak Sing Sapsana Lokalagani Haidi Awang Singkai Laifam Pana Yawolof Aching Lufna Harau Rogi Club Amadi Atay Lup Singapulaga Harau Ramadi Akoiba Kulsing da Leiba Lomi Singda Agriculture Department na Piba Mamalda Yuria Fangan Kre Toranga Mailenena Aching Lupki Finance Secretary Taunangzam Bipina Asing Lupna Kundrapam SCG Tongan Kulsingi Club Singa Kusam Naraga Agriculture Department na Piba Mamalda Yuria Fangan Bagi Sarogama Oina Toromasi Pangtopani Handak Sai Asida Agriculture Department ke Director Peter Salamna Lomi Singda Yamna Laina Yuria Fanganaba Paikaliba Sumna Mamangda Muta Tokidri Makatana Sulomi Singda Yuria Amadi Atay Low Ubudasangwa Polam Sing Fanganaba Tabul Tatabi Haina Apil Chauki Asigi Hayan Topazida Departmenta Pangun Dumak Makomatida Udaraga Hangan Liwamdiga Hoya Singlup Amadi Hoki Laviva Pajamage so Mage Hoya the Amadi Hoi Haraki Club of the Pulatom, the Hoi Mage Harawandi Tagapa Unduksadi Home Films Manipur ge banner makada Kunsubu Oina Sarasandra Thongnawzam na Putokpa Khoivam Home Sorina direction pigadaba Aigi Oidaba Iral Haina Mintonba Manipuri Feature Film ge Efatoni Tauram Asi Pangtokre Hayin Kongbal Dereba Lining To Sanamahi Sanglen the Pangtokiba Thoramadada Danamanjuri University ge VC Professor W. Chan Babu DMU ge Hanagi VC Professor N. Razmohan Lining To Sanamahi Temple Board ke Member Secretary Sibdata Luang Amadi Sanginata Academy Awardee Saugrakpam Hemantana Maruiba Miyoshiwan Saruyaki Film Asigi Script Screenplay Amadi Dialogue Rajining Thauzani Film Asida Gokul Angel Simre Zevidyaning Thauza Idho Punesori Amadi Home Sorina Chingbana Mamiroi Singoina Tongan Basaktam Langadori Film Asigi Cinematography Irom Ibomza Editor Bali Ningthozam Amadi Music na Nanau Sakol Mangi Thoranga Mailena Professor W. Chan Babuna Manipur House Cinema Hall Sing Sitarakpagum Tawbasida Nungnang Bafongdoki Manipur House Putoliba Film Sing Asigi Manungda Educational Film Sing Suputokuna Hawala Liba Mairoi Singda Wakal Lok Sing Pibagi Tangai Fadaba Lagli Film da Tariba Kunai Mami Sing Asi Tung Koina Lehogadabana Fazaba Mawangda Tamhoba Ngamnaba Honaminasi Haiki Manipur House Koina Film di Yamna Putoe, Putoa Film Mayamsi, Kanabong Hatani, Karamana culture reflect away, Karamana entertainment, a top perspective to Sally Aduga society image, the Lorama reflect away. Project Koinamo Project Kupna Nainapa Matamda, Manipuri society, the Skisu. Education ka mari lena film mayam ka ekoi puthok pasi amu darkar dairabra haina khali Georgia da August kitang amadagi taruk fawba pangthokiba Batumi International Open Wushu Tournament isngani kun mangada India gi mohsindana sarugya kibi Maitei nupi Namairakpam Mathoibina Taiji Kwan amadi Taiji Jian eventa gold medal ani lorale tournament atu da sarugya kibi Maitei nupi Laitonjam Hema Manjurina Nonggun traditional eventa gold medal amadi Nankwan traditional eventa silver medal lorakle hairi makhoi anima wangkhaida leiba Central Wushu Institute ki sanaroini hairi Jiribam District Badminton Association Zidwana Sinduna tha asgi tang maridagi
नुमित हुमनी चुना पांगथोरकलिबा फर्स्ट इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट लोइसिनबगी थौरम पांगथोकिबग लोइनेना मना मथुम यंथोखरे सानरी सिंहबु योकटपा मसा मऊ फना थंपा अमदे स्कूल के महैरोई सिंगी मरकता कॉर्पोरेट थमनबगी पांदमदा जुरीबाब डिस्ट्रिक्ट के Mahai Khulenda Laiba Indoor Stadium Multi-Purpose Sports Complex da Numit Humni Sumna Chatharagliba Tournament Aduda Jiri Bamda Laiba Tongan Tongan School Nipange Mahairu Yankai Taruna Saru Yaduna Class 4 dagi Horaga Class 12 Fawagi Mahairu Singi Manungda Konthokjam Alex Thadoi Shana Elangwam Kaisam Chinkhainganba Grace Rongmai M Blessing Sanatombi Chanu Aisamananja Amadi Thongnawjam Rahulna Tongan Tongan ba category da runners up ki mana phangwang amkre Koizam Mandis, Saidiam Lingzal Thoibi, Laurembam Thona, Toxom Urvasi, Ningthogzam Mangan Ngamba, Ningthogzam Hantoy Amadi, Namram Gibsona, Tongan Tongan Ba Nupa Amasung Nupi category da winner oikre, Mokong Matang Tarabasing da Manamathum Sing Yantoki. Luis Lakodamaru Pao Manipuri. Handloom ase akhoi cultural amasung identity khaknatana miroi kya da su kanaba piri haina chief secretary Dr. Punit Kumar Gwalna National Handloom Day thoramda haikre amadi Netaji Subhash Chandra Bose Awasya Vidyalaya Kombeda mahitamiba mahibai singda aki akhang pibiganu hairi as public and yes in episode Manipuri pau patang salajare miyeng tabi pasingwa mukana kurumjari